Mama wakwaba midin ede ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo nipe ya okase okyerese okasa efri Tamale. Na odine semwe etudwa ewo Sompa FM Jumedia watu didi kawasem a omanhene yaw edubuache ena o host sa program no ewo ade achen bia Jumedie so na papa ni sema okan ina ne se aden journalist for mo Ghana ha no kam yakwaye so musuro omanpanyin dada John Dramani Mahama na because they don't think far, they don't think madness adenti ena Ghana for so omo e complain say nyama boa ye den wontumi yi nyama wo port Tema habo wontumi yi nyama wo ho nyama boa ye den no musu Ghana for na mo complaining no muni mo mampani dada John Dramani Mahama se muni mi na eyo no ena waton Tema port no enti se muni mi na mo hwehwene na ma na mo frɛ ne bisa no ana se mo nkoni social media handles ne so Facebook, Twitter, Instagram na mo bisa no se Tema habo no no tonwe ena ma na niam aboa ye de na ensem ye nipa yi ke atwuma dwen asisu so man pani dada John Dramani Mahama wokurumi ha chisa wante se accident esi no dimnika weduo anase wa tweet e woni Twitter page ene madam Cecilia Dapa ne $1 million jirayi o man pani dada John Dramani Mahama e tweet woni Twitter page se na nado na memui ene ni ministers ni omo ya akrofo ene nsensem na dia na enti o man pani dada John Dramani Mahama ene abronye NPP communicators, NPP bloggers, ene MPNDC fune bi kase. Tema habon waton pacha wati anansa wonte beba ye humu ane yente. So waton Tema habo dia na wanya de. Omanpeni dada uko Togo heya Togo. Habo eye free no duty. Enso Ghana in time uka meduya na unkoyi. Na uke kako beye 2 billion. Wenye siken ya no more shenka no aton be 500 cedis. Sempeni for aburu wo munti na mode te Ghana ha no. Na bibia wo de wi. Ebusuanfo yenti ensema abrante ede etudwa. Good morning. We ba cho free. Tamale, your friend say. Mr. Kojani, my intel from Tamale. Mr. Mo phone number Slingo TV no so mame. Yanko. Ate mo you know moti ready so muso do mama. Muntimi kana say. Yes, no why. Tema habo no e jafona amamfo ti wo yi niema amamfo ti wo yi niema ni body din do mama ne ton sa ayi. Kesi anana do wonyere. Sesia Tema habo no e Ghana for dia. Enti say niema boa ye dia. Mo mucha do mama e niema nyina ho ne bi firiba. E niema ye kren nyina ho ne bi firiba. Tie go musa do mama say adena e niema boa kosoro. Mo mucha no. Ba jodi enti na obese ebusa no. Se wo na ato Tema habo. Wato da wonso ye yi niema firi. Nyanyama no wuko yi a ahonu ye dike. Ye be pe na busa no why. Hello Entisa. Ene nam so maso jaban ban ya. Eno man kuma be ye nna sa ton ni na. Won se ne tiri asem e be ton no ni na. Se sa ne hepe de aye. Wote ho as communicator. Na obi tie kontu mu ha. Ese no won mu na e hye nkrofo. So I have put them busa. Akwa esi African countries ni na no. Akwa esi God bless you. Me ho ye na ho ye de. Maswe me hu so abaso God bless you. Akwa esi si wo akwantu mo na no. Kire me one military owo kronum ana odi sa akwa ni bai. Kire me. Omu na betra buti ha. Ana omu ni abrofo na ba ya adwen na obesu anim de. Ana omu do mpase akọ Ghana Africa. No makoye ku. Omu ye ku no so wi a no mu nya seat ni wi a no magwa sesa ene ya ja me e pamo no enkwase de odi be ye bi no ana omu so di bi ye no e de na eso Gambia
and says I been a buffet west and come by west with me no but and Crawford come to me appeal say Ghana soldier for and now we show video better na almost to be what in Dubai obi what in Saudi obi what in Israel obi what in appeal to Ghana military say almost sorry no mun koko and Pamo Kufuado God yeah I go is catch them on mine say Matthew me hoye na so a long time I no crowd me oba me page so chepa am say we jam me follow so feel oba dia and follow page me say what you say stress nipa do ati Ghana wa hu say omo ka akon asem ye jimi fo na ye free Ghana na ye tu kwan ye ba bia tra no ana ye press an kwase asem we say ensi because ono nti Ghana ho akon ni si a woni kwase na wote ho no na be ka no woni na wo si na omugu fie no wumia no bi dibo ya wamia ntra ha na mo so mo tra ho no na mo nyi sika ni na mo sika ndi wi ya maka mo to adwom mo a mo se mo nkasa no mo communicators no akon si a na offer e be kan isi omo emabunu no egusu ye campaign no na mo press akon basa besi akufo re na say I don't care na wo mahama ne NDC fo na mo pre no na mani abra na onua TV yetimi kan o general say and na to force your parliament kasa say kujitare na enso oh God who drunk for attention na wasa ya wo say kujitare nye enti no ye nto ba ne ensesa abato tam so enti die na abasa wo kire ufi so you smart hurry up se kujitare ne ba mahama o me president biem enti se muslim president edi ana musubu nim se mahama ntimi menti no ene ebegu omu ase kere Japan ne fans no se mama mena me musical ball party nti mama nye president dia megu party no ebi na oye sa na NDC 40 ye hu se empuntunma ba na ye no ye tiri ma power ene sa na te dia ye present basa besi na ye communicators na da enne ye ti homo de Zagreb project housing project enne obi enti nyansasem kitu ebu ha na mu who kind of party MDC party na e wo man no ni abro this way Ghana ni ma baba na wo se Kufuado nya hwe yo God bless you too na se Kufuado nya hwe na unhu he wo Ghana nti wo de unhu hwe kura no me se na do me pa bu Nyankopon me di nyame ni serew ye kasa mu ntie kakra a school for na wo hwe wo ne feeding system ni ade nna no tem bia no munya receipt in fema wo mu tom e ka mabo God of Israel timotimi mangrofo awofo no mo te Ghana jimifo adua ahye wo ma no hu se kase na mbon kwala ho Ghana de moye uye man kwala ni na awofo no majimi o omu hu hwe bus aftem bia no mo man receipt mo printing fema each student bia say oho kani fa kwotira wo ma me say afini na kwa wiye na bosumi miense bia time bia say school fees busumi miense bia no e kasei ana e bo wo ho na aba ne nkenche o say on kenche just one time say one time pe o man one time pe just one time say opomuchew o man ni mo yedin enti wo